Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira cyangwa se mukomeje kubana natwe, reka aya makuru n'umundi tuyahere hano mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi ku igenekerezo ya 30 Myandagaro 2025 nibwo u Burundi bwizihiza imyaka by'umwariko 20 ishize, by'umwariko 25 ishize umugambwe CNDD-FDD duri ku butegetsi, ndetse bakaba bishimira intambwe ziremere cyane bashitse ko zirimwo kugarukana amahoro n'ituze mu gihugu ndetse no gusagurira umutekano aba ibihugu byo hanze. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushimira cyane indongozi nkuru zama ziramufasha mu kurongora Burundi, anasaba cyane igisirikare cy'u Burundi FDNB gukomeza n'ubundi guharanira ituze ndetse n'umutekano. Yongeye guca amarenga yuko uwo ari we wese azogerageza by'umwariko kuba yagerageza gutobera igihugu azohura n'ibibazo biremere cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nyamara nubwo bihagaze bitya, benshi bakomeza kwamaganira kuri ibikorwa bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugaragara, ibikorwa bigiye bitandukanye bikorwa n'ingabo z'abarundi, agashimangira yuko CNDD-FDD yabaye umugambwe by'umwariko urengana ndetse ukagerageza nyine guhitana bamwe, abandi ukabanyuruza, abandi ukabafungira ubusa. Ibi byose bigakorwa mu rwego rwo kugira ngo nyine by'umwariko uyu mugambwe wama uragumana ijambo nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Icyakora uyu mugambwe uvuga ko wakoze ibyo yagombaga gukora mu buryo bwose bushoboka. Wazalendo n'ingabo z'u Burundi nk'uko nanone byongeye kugaragara barimwo baraduga cyangwa se barimo barazamuka berekeza ahitwa za Kaziba. Imirongo miremire y'abasirikare benshi ubona ko bafite imbunda ndetse n'udusanduku tw'amasasu nibo bari kugaragara muri video yamaze gushyirwa ahagaragara, by'umwariko ku mbuga ngurukana bumenyi, yerekana bamwe mu basirikare bafite imbunda zo mu bwoko bugiye butandukanye, intwaro ziremere cyane, aho bamwe banagaragaye bikoreye intwaro nyinshi cyane, bamwe bazihambiranyije, intwaro rwose ubona yuko byemezwa ko bari bamaze kuzambura uwo bari bahanganye. Ni intwaro nyinshi nk'uko birimo kugaragara, kuko umwe wasangaga yazihambiranyije azikoreye ku mutwe by'umwariko zirenga 5, abandi ugasanga bafite izirenga 3 ku rutugu, abandi ugasanga bafite yambunda ndende ndetse ifite agasanduka k'amasasu kanini cyane. Ibi byose byerekana neza yuko kandi hano muri Kivu y'Amajyepfo urugamba rukomeje gufata indi ntera, urugamba rwongeye guhindura isura mu bundi buryo bushya, nyuma y'iko rero abacancuro bakomeje kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, bivugwa ko bari kwifashishwa ndetse bakaba bakomeje kugira uruhare cyane mu bitero bivuguruye by'intwaro ziremere cyane ndetse na drone z'intambara zitagira abapilote, bivuga ko zikwifashishwa n'ingabo z'abarundi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibi kandi byose birimo birajyana n'uburyo kugeza amagingo aya ngaya noneho n'ubundi ibitero biremere cyane byongeye kugaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe mu masaha ya mu gitondo cya kare, nk'uko aya makuru tuyakesha societe civile muri Kivu y'Amajyepfo yongeye gushimangira ko ingabo z'u Burundi zongeye kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa cyane bigendanye no kugaba ibitero biremere cyane. Byemezwa ko ingabo z'u Burundi zikomeje gushakisha by'umwariko amahoro n'ituze, ndetse ngo zikomeje kwiyemeza guhangana na Reditabara ndetse n'ingabo zo mu ishyamba za M23. Ibi nibyo bikomeje gutuma rero muri Kivu y'Amajyepfo hagaragara urugamba ruremere cyane, nyuma y'uko mu minsi mike ishize n'ubundi gwari hateguye ibindi bitero byo kwigarurira umujyi wa Uvira nk'uko bigaragara. Nk'uko byamaze kwemezwa kandi ngo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwariko harimo FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo bongeye kugaba ikindi gitero by'umwariko mu gice giherereye mu burasirazuba bwa teritwari ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atugera avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 30 Myandagano 2025 nibwo ari iki gitero cyagabwe mu mukoko mu nkengero zaho nk'uko bigaragara. Amakuru avuga ko rero kandi FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bakoze ibi bitero n'ubundi baturutse kwa Murima ndetse n'ahitwa mu Rusuku werekeza Ifizi muri iyo zone. Bivuga ko kandi ari ibitero byari biyobowe cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba n'ingabo z'u Burundi FDNB, ubona yuko ngo zari by'umwariko ziyoboye urugamba kandi ngo rwaje kugenda neza. Mukoko kandi yazindukiyemo ibitero by'umwariko iri mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Minembwe, ni nayo kandi igabanya igice cya Minembwe n'icyo kwa Murima kigenzurwa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Muri uyu mwanya kandi by'umwariko iki gice kirimo kumvikanamo imbunda ziremere cyane ndetse n'izoroheje nk'uko aya makuru akomeza kugenda bivuga. Bagize bati muri Mukoko hari kumvikana
kumvikana imbunda nini cyane ndetse n'amakompora menshi cyane biteye ubwoba, ndetse mu kanya bivuzwe yuko hari abatangiye kubona na za ndege zitagira abapilote. Twirwaneho rero yitanze uru ruhande by'umwihariko rwa leta, by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo ntirukomeze rero imirwano aho rwasatiraga rujya rero imbere. Binavuga ko kandi yatangiye kubasubiza by'umwihariko inyuma mo gakeya aho baje baturuka, nk'uko ubuhamya bwa abariyo rero bubivuga, aho bivuga yuko Twirwaneho yahise yinjira mu rugamba rukomeye cyane ifatanyije na Twirwaneho mu kugerageza kubasubiza inyuma. Iri joro kandi ryari rikeye rishyira kuri wa gatandatu, nabwo iri huriro by'umwihariko ry'ingabo za Kongo ryagabye ibitero byo mu kirere rikoresheje indege zitagira abapilote za drone, by'umwihariko nk'uko bigaragara zaje mu bice bya Mikenke ndetse na Rugezi, ariko amakuru agaragaza ko ntacyo byahungabanyije cyane usibye kwangiza imisozi by'umwihariko iragirwamo inka ndetse n'indi mitungo. Ariko kandi biravuga ko hari ibirindiro by'umwanzi byaje kugenda by'umwihariko bihangirikira muri iki gice cya Rugezi nk'uko amakuru atugira bivuga. Binavuga ko kandi byaje kugwamwo abatari bakeya nk'uko bigaragara. Ibitero kandi byongeye gukaza umurego mu misozi miremire y'umurenge, by'umwihariko mu gihe Twirwaneho imaze kwigarurira ibice byinshi cyane byo muri iyi misozi nk'uko rero bizwi, igenzura Rurambo igice kinini cyane cyo mu cyo hagati, ndetse kandi inagenzura uduce tw'umwe tw'indondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira. Ni mu gihe kandi imirembwe yo hafi ya yose ikiri kugenzurwa by'umwihariko na Twirwaneho kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, nyuma yo kwirukanamo ingabo z'u Burundi, ingabo za leta ndetse n'imitwe basanzwe bafatanya. Andi makuru kandi akomeje kutugeraho nuko ingabo z'u Burundi zakomeje gukozanyaho cyane ku buryo bukomeye cyane na Twirwaneho, ibikomeje gutuma Twirwaneho ndetse na M23 basaba yuko ibi bice byose by'umwihariko bikomeje kugenda biberamwo imirwano yahagarara, ndetse bakanasaba ingabo z'abarundi kuva muri ibi bice byanze bikunze nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Bongeye kwamaganira kure rero ibitero bikomeje kugenda bigaragara, ndetse banasaba yuko rwose ingabo z'u Burundi zava ku butaka bwa Kongo zikava muri ibi bice by'umwihariko zigasubira mu Burundi byanze bikunze. Mu gihe kandi ingabo z'u Burundi nazo zikomeje gushimangira ko zitazava muri ibi bice mu gihe Reditabara igifite imigambi ndetse n'intumbero yo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu nanone amakuru akomeje kugenda tugeraho rwose dukesha ibitangazamakuru bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, ndetse no kubwa amasoko yacu mu gisirikare cyane cyane cy'u Burundi FDNB. Amakuru atugeraho arashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, dore yuko izi ngabo zo muri Twirwaneho zaje gukozanyaho na FDNB mu burakari bwinshi. FDNB ikaza gukubita ababaza izi nyeshyamba nk'uko aya makuru yaje kugenda atangazwa na societe civile, nibyabereye ku ndondo ya Bijombo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Umutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo uyoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo byemezwa ko wakozanyijweho rero by'umwihariko mu buryo bukomeye cyane n'ingabo z'u Burundi mu gace kamwe gaherereye muri grupuma ya Bijombo ahazwi nko ku ndondo. Ku gukozanyaho rero n'ubundi bivuga ko kwabaye ahari ejo kwa gatanu hari ku itariki 29 ukwezi kwa 8 2025. Amakuru twamaze kumenya nuko n'ubundi ku gukozanyaho kwabereye ahitwa ku Kaziba ni ku ndondo by'umwihariko ya Bijombo, aha ni muri teritwari ya Uvira by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko kandi twamaze kugenda twakira amakuru by'umwihariko n'umwe uherereye by'umwihariko muri icyo gice yatugaragarije ko ingabo z'u Burundi by'umwihariko zitambitse AFC ndetse na Twirwaneho imbere, ubwo rero n'ubundi yanyuraga muri kariya gace maze by'umwihariko nayo ibamishaho urufa rw'amasasu maze intambara itangira urubwo. Mu gihe kandi abagize uyu mutwe rero urwanya ubutegetsi bw'Kinshasa batambukaga berekeza by'umwihariko ku nshe za Bijombo nk'uko babivugwa. Yagize ati kandi AFC bageze ku Kaziba bageze ku kiziba cyo ku ndondo, ingabo z'u Burundi rero zishaka kubitambika imbere maze irabarasa karava bakomeza urugendo rwabo. Icyakora bivugwa yuko muri uku kurasana ingabo z'u Burundi nazo zahitanyemo abatari bakeya muri izi ngabo z'inyeshyamba za M23. Iri hangana kandi ntiryamaze umwanya munini cyane kuko ziriya ngabo z'u Burundi by'umwihariko ngo zahise zihagarika by'umwihariko izi ngabo zashakaga guhitaho nyuma yo kwikanga yuko zaba zishaka kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye byano muri za Uvira.
nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga ndetse nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu gucunga umutekano ku buryo abatari bakeya bakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara aribo bagomba kuba bayirangiza. Tugaruke mu kanya.